You know just what you do to me. Mayam ngasi Janmashtami numitsiga Echanupi se kitang dikere ko ngasi kebire radha sabire mayam pakpra my lipstick ka nate ko lip tint niya na bire sad ani hi tara mayam da radhe radhe ayo chiga radhe radhe hi mayam tara hi mayam kanangaw kay no nangang ningi do ngasi kari nungsa sai ba ngasi kari hai to ha to wow baze kari gina to pain no hai ma'am taro chiga ga mama da no oi chiga ji ngone hai ba si inda baniya mama hai ma'am taro baby koko masi taure macam na koko masi taure ai ado to kai do radhe ai karo ma'am da no chiga ji ga radhe hayo hello radhe hayo Jai Shri Krishna radhe very good everyone, welcome back to my channel. Ma'am kamai taurige ma'am se nungairamgani haina thazai do ma'am ngasi se Janmashtami numit ni ko Janmashtami numit oibasiga ayuk hajikti nunin sandao oiraktore do ayuk ta ishor da dum rai da ko kat ba khara kat le do hajik nung hang da di men ni ko nung hang da hajik athumba ai sana dum kitang hauraga de ishor da kat toy ni jubi laddu aina hodoi se ko ekdam instant oidoi ni ko ke sum ngaube khotbe ke sum darkar ta de duna mayam ai se pura khogi blinkit te tawraga ko jubi gi makup hai ga da jubi se already moina ne keno tawba khoga ko khok pa hai di great tawraga adige gi magi ne powder mai tawba phangye ba adu do aina packet ani khak laure 200 grams ki laure adige condensed milk to mithai made to asi ani sina jubi laddu se mayai ba ai horen ucharake mayam na so adugegi chahau gi kheer ma hogani adugegi puri horaga ko ishoda kattoini do mayam dum makha tana dum ninbiyo mayam so dum channel se support tabiyo mayam ai channel se support tabiyo video sing se nungai ba taradi ko comment su tabiyo udoi subscribe su tabiyo mayam makha tana dum ninminarase ko
Mana hao bro? Sama makuti. Nengay siga mama dah. Siga tengok. Hao bro.